Oh, Coco. Okay. Hey, what is it, Jamaica? Yeah. Hey. Hey, go to Jamaica. Oh, sidangena sihlale. Ngicela sihlale-ke. Oh, noma mina ngathatha isihlalo ukuze uma ngizobuzwa kahle. Ngihlele eduze kwakho. Yeah. Ninjani ma? Sikhona Siyabonga. Okay ma, ukuze usibhalele ngaphansi kohlelo lethu athi sicela sikusize namhlanje sesila ekhaya. Sihamba mayelana ngathini ngayibeka kanjani lento sihamba mayelana nodaba lakho. Yebo. Bese acela nje usindlale nje kabanzi ukuthi kwenzakalani, kwaqala kuphi kanjani. Yebo. ubhuti umuntu ongamazi kwakudala Ngisacela unyuse ivoice. ubhuti umuntu ongamazi kakudala siseza sikhula. Yebo. Oh, umuntu ebenikhula naye. Umuntu ebesikhula naye. Yebo. Sazwana lo sahlukana. Yebo. Sashada, umunye washada le, Oh, washada. umuntu obushade naye. Mina ngashada Kwenye indawo naye washada kwenye indawo. Sahlukana for years singabonani. Yeah. Until sizohlangana futhi sesibadala ke manje ukuthi mina sengidivorcile and then nayo inkinga. Yena bengadivozanga yena benenkinga. Okay. Ngo-2013. 2013. Yes. Yeah. Sase siya Bese acela usibeke nje i-record. sorry. Ngo-2013 ke sase siyaphila sabuyelana sesibhadala ke hayi sayiphilela kahle. Yebo. So kwaze kwafika la ngimthemba khona end of 2017. 2017. Yeah. Wathi unenkinga emsebenzini, ukudla kwakhe kuyamosheka and all that. Nami benginokuya kuye emsebenzini uyisoja usebenzela ePitoli. Oh, uyisoja. Okay. Esebenzele ePretoria. So nami benginokuya ke lapho. Yebo. Uthola ukuthi ngiyabona nami ukuthi siyasogola ngokudla. Yebo. Bakaphethe into eyabona. Athi kimi hayi ngoba une-account yasegame ngicela ukuthi ungithengelele i-fridge. Ngithi mina hayi khululeka ngithenge ngoba bese kuwumuntu esemphililayo Isikhathi eside usumthembo like nje besefana nomfowenu kakhulu into ngoba naye maye bekusiza ngezinye izinto. Yes. Besinje. Ngiyaunderstand. So ngayithenga i-fridge wasuthi hayi ne-microwave ngoba vele njengoba ngisho ngithi ngami nokuvakasha emsebenzini ngibona vele ukuthi asogola faka ukuthi siphume mhlambe ayofudumeza enkantini yabo. So ithema kathi i-microwave ne-fridge ngimthathele zona egame ngavuma savumelana. So wayeloke ethi uzobhadala ngo-2019 18 or 19 wathola i-car accident. Okay. Wase yena ubhuti. Yes. Wathola i-car accident. Wathola i-car accident sasihamba sonke vele. Esasebenza ey'sosha. Okay. Esasebenzela khona ePitoli. Yeah. So sathola i-accident, imoto yamosheka. Wase udecide ukuthi ngoba lena i-write off enebenganamshwalense. Yeah. Ngono athenge enye. Yena azange le mali. Asilibana ngabe sihamba sonke. Oh, now ubukhona phakathi emotweni. Okay. Yiko lokhu ithi noma ethi kimi hayi ngiyoloku ngibhadala. Khona manje uyabona saqala indaba yemoto. Ngambelieve. So ngabona ukuthi hayi lo muntu waqala ukwenza into ezisinathi ngo-2020 mayezile engasezi ngalimi. Kusho ukuthi siyakubalekela ngezinye izinto. Yes. Ngathi manje umuntu obalekayo ngo-2020 2021 I think October ngaya khona
omunye angithiphile kwakhe la ehlala khona uyakwazi kwakhe ma ngiyakwazi okay so omunye wangithiphisa ukuthi ukhona wangibona nje sengifikile athola kunomzaa wakhe nomntana umzala omunye kodwa ihlobo zakhe imali kancane ngokuphululiwe okay kushuthi ma yena ukhave isikweletu sale moto le entsha ahamba ngayo yena sonke lesi sikhathi bekukhokhela kahle azange akhokhe from day one azange akhokhe ngoba wayekhokha u-Edgas wayethathe icathulo zomshado umntwana wakhe ezoshada wathatha icathulo e-accountini yakhe wahlala wangayikhokheli yenza i-interest so wafanele ukuthi abhadale leyo account wayethi uzoyibhadala kanye uzoyi-2 wathola ukuthi uhlala namakhadi mina ngibona mase ngibheka ngoba into yenza ukuthi ngingasheshi ngijampe ukuthi mina ngangisasebenza so ngine debit order so ithathela yona imali wena unganayo debit order nginganayo la senginaka khona ukuthi lo muntu akakhokhi yini into okungenza i-debit order yami iyaphuma through emalini yakho wena imali wena the moment umthathela izinto bengathi ukuthi yena khona imali each and every month ayikhiphayo ayinika wena isivumelano bekuyileso hayi ukuthi ayinike mina ayikhokhe esitolo kanjani ngoba wena kumele ukhokhe esitolo hayi yena akhokhe esitolo angithi ngoba umuntu ukuthi asebenzele kude ngiyenzela ukuthi kube lula no yena bekumele ma ayithathe imali ayinike wena ngoba bayithatha kuwena not yena bamaza esitolo kusho ukuthi iphutha lenzeka lapho but I didn't mind ngoba ngangizitshela ukuthi yena uyabhadala ngithi nami i-account yami ngiyayisebenzisa so nalama I think by then bengibhadala kuma 440 from i-debit order 11 years now mina ngendlela engiyibuka ngayo ungazothi ubaba lo shuthi the day one yena wakwenzela ubusa ngoba wena umnikazi we-account wena umuntu ababamba kuyena imali weyena abamazi esitolo and futhi kukhona la kwake kwafika khona kuthiwa sicela yena azosayina angithi kwakuwena kushuthi yena kahle wayekwenzela ubutsotsi ngoba from the day one kwakumele aqale ayinike wena imali the time nje kuthathwe esitolo imali bathatha imali kuwena not yena abamazi esitolo yena ka exist esitolo abamazi yena mina ngangithi ngenzela ukuthi angithi njengoba kwi-account yami nami khona ongithengayo so i-debit order bengenzela ukuthi iphumele for izinto ezenzwa yimi but ukuthi isikweletu sisheshe siphusheke nami i-debit order iye through and then nayo abhadale i-cash yabona ukuthi i-account ikwazi ukuphusheka yena i-agreement yakho naye kwakuwukuthi uzoya esitolo akhona wayenayo inama wathatha ikhadi yami ngamnika ikhadi ngathi akathathe ikhadi nale yaka Edgas so wayena waqhubeka nokukhokhela le yaka Edgas le yaka game wangayikhokheli uma sengimbuza ngayo wathi umisplace ikhadi akayazi ukuthi ikuphi ngathi hayi ifune ke ngoba i-account yasegame ikhadi yasegame yadura ukuthi bayireplace so ifune duku sewuyitholile uyayibuyisa so uma yobhadala ebeqala la kimi uma ofile afika athatha ikhadi ahamba yokhona wayenza wenze mhlambe kayi2 wasipoka hayi babucinga makhulu mazi ukuthi khanda slide so yena wayefika la kimi afike athathe imali afike athathe ikhadi ahamba yokhokha ngoba ngiyathi mina njengoba wena uhambile waze wayenza wa misplace ikhadi malingalahleka kuzoba inkinga kimi ngoba ikhadi yasegame yalahleka umuntu wathatha izinto ngayo isikweletu sana nawo fanele ukuthi uprove ukuthi umuntu mhlambe uthengile but you still had your card so kula
bakhansela isikweleti khona kodwa kwatholakala ukuthi wena ubulahle ikhadi umuntu lithathile uthengile ngalo wena kusho ukuthi leso sikweleti uzosikhokha ngoba uphisana nekhadi. Okay ubusasichazela ke ma ukuthi wathatha waqale wamthathela i-microwave. Okay. I think it was October 2017. Yeah. Ngo-2018 wasuthi mangisePitori sakhulumisana vele ukuthi i-microwave i-fridge ukuthi siyithenge ngapha izoba expensive ukuthi iye ePitori. So kungcono uyithatha egame yasePitori. Ngase ngenze njalo ke. Ngafike ngayithatha i-fridge yadeliverwa emsebenzini. Hayi kwaba kuhle nje kwaba right. Inkinga sekula ukuthi kumele abhadale. Qala khona manje sekuba inkinga. I think that time wabhadala mhlambe kanye noma kabili ama 500. Okay. So azange i-fridge lale malini? I-fridge ngayothatha ile statement. Yebo sikajabula kahle ukusibona naso statement. Hayi mala. Okay, izona i-statement. Statement engase esiveza ukuthi ngathenga nini. Okay. Then lesi esiveza ukuthi ngathenga nini i-fridge. Imali. I-microwave yayimalini? Okay. Nakho kubhale price of i-purchase beku-869. 8,800. Oh, 800. I-account vele kwakuyi-account engilungisebenzisa yiko lokhu bengiyedebit order. Okay. Futhi semasingabala nje singathi i-microwave useyipaid up. Beku-869. Angithi usekhokhe kabili? Ukhokhe kabili. Ama 500. Okay. Futhi i-microwave but manje angithi ukuthi inkinga iba kuphi? I-game isebenza nge-RCS. I-interest akhona bayiworka out monthly. Emalini leyo into ebengimtshela yona ukuthi uma ubhadale kabili wahlala all these months angabhadali iyamali kufana nokuthi iyayiphinda futhi iyabuya ngoba kufana i-fridge imali kuphi la? I-fridge nayo ilona lo-3 futhi imali mayisehlangene yo-4,000 imali ayikoleta wena ma yo 3.5 lo 3.5 plus loya ibani. Okay, futhi imali mayisehlangene ithi 4,000 that is for okay ithi 4,369 rand khona la mayisehlangene siyonke. Yes, kube leso sikhathi ithe immediately wavele mhlambe wakhokha wathi 1,000 wayibhadala ngabe wabhadala waqala. So usuke wahlala isikhathi eside for years angabhadali. So wena ma i-decision yakho manje ithi from the way forward ukuthi okay mina manje sengifuna this. Uma ngimfonela ngiyangamthola ecingweni ngamtshela ukuthi ngicela abhadale lama interest wonke wale mali yena wasuthi yena ubhadale enough ngoba ithe after le meeting ithi wayine cousin nomntana we cousin wavuma ukuthi uyoqala ukubhadala. Wabhadala I'm sure kay 3 now ama-date ngoba ngafanele igame banginikeza ama-date lawo akhokhe ngapho wabhadala but inkinga esiyilula kakhulu i-interest ukuthi manje interest seyibulele mina kakhulu ngoba yena so uzitshela ukuthi hayi yena isikweletu sakhe usikhokhile but after from 2017 masithenga le nto lena azoqala ukubhadala ngo-2022 so i-interest yaleyo mali leyo ithi mabangwekhela yona out it was over 30,000 I think.
interest leyo Imali. but angikho greedy mina Bebengabambi kuwena. mina esidini lami mina ngiloko ngiyakhokha Oh. but mina ithe manje lapha evesi ngithi bangiwekhele yona out bawekhe nje imali yakhe nje Okay. eyakhe from that Day. time Yes, okay. until recent Yeah. and then basubtracted lokho akukhokhile abhadale i-different bayicounter kwathola ukuthi imali eningi ngathi bathi angazi 30,000 ngathi mina angikho greedy ngifuna nje ukuthi akakhokhe noma angakhokha half walowo mali. Okay. Anginandaba akusukuthi ngigreedy in such a way ukuthi ngizothi abhadale leyo mali yonke no. Imali kagema bebengayibambi yini imali kuwena le ye fridge ne microwave. Angithi bona mababamba imali angithi njengoba kuyimi kwi-account eyami Account kweni yakho. yonke imali bayithathayo bathatha from my purchase angithi so abakusukuthi bathatha for ini bathatha isikweleti njengoba sinjalo so mina njengoba ngisho ngithi account yami ngiyayisebenzisa whenever ngifuna ukuthenga something Okay. ngiyathenga so that is why ngiyengabacela lapha ukuthi abangiwekhele out interest yaleyo mali leyo uthe imali 4.3 Yeah. bawekhe out interest yayo kuphela Angeke nakagema ngeke. Bona angithi manje egame anyeke abangeni ngoba yimi engiphisane engithengele umuntu. Wena I think bawake out imali yakho konke into zakho ma. Basebenze yona kuphela leyo. Zo 2 from 2017, 18, okay. 19, 20, 21, 22, 23. Bebebamba kodwa kuwena. Mina bengibhadale futhi ngithi ngisaba ukuthi igama lami lomushe angisasebenzi so ngaphuma ku debit order ngikhokha ucash. Okay, so wena ma as a way forward for manje ukuthi way forward yakho ithini yini ofuna thina sikusize ngayo ezungwazela and mhlambe yini wena njengamanje esingagculisa inhliziyo yakho ukuthi ukhohlwe uyena uqhubeke nempilo yakho ukuthi akabhadale ipart yaleyo interest leyo akhokhe ipart yaleyo interest ukuthi khona la ngizwe khona ma kancane ukuthi ubusuthi usufuna ukulanda into zami ezinye angithi leyo wathi ngingene kuyo uma after sesiqede ngale yasegame ithe mangishintsha amasofa amasofa la endlini yes into engazi ukuthi ngani ngiphe yona bekuyi i-TV stand ngamupha sona and then amasofa ngangibeke lapha esitrovini ngoba khona ofuna ukuthenga nesitofo isitofo futhi wayesifuna umngani wami wayesifuna wathi yena hayi manje ngicela unginikeze indlu yami ayinalutho and then ngathi kodwa usathatha izinto la but uyazi ukuthi usakweleka kodwa ngizobhadala awungithembi ngathi hayi ngiyakuthemba uzobhadala iyothi ngisahleli nje la ngiyozosukuduma i-van la ngaphandle hawu sizolanda ukuthiza ukulanda kanjani ngoba besingakaqedi nokukhuluma manje ukubona umuntu wakho awufuni ukumhlaza phambi kwabantu awufuni ukumhlaza wathatha izinto and then ngizombona eseza ngevan nami ngingafuni ukumhlaza phambi kwabantu kodwa ngimbuza ukuthi kodwa masuza ngevan bese ngakaqedi nokukhuluma i-story ukuthi sithini hayi uyazi ngizobhadala ngithi ngishiye ukuthi ngizobhadala so ngithatha ngathi ngitsotsi ngithi mina okay fine hayi athi wathatha amasofa wathatha istove wathatha umbhede ke ngase ngimunike intombazanyana yami ngapha yasithi ikamera likhulu ikamera lakhe lincane umbhede udabula yena ufuna usingle wathi hayi ithi ngithathe lo double and then mina ngizothenga usingle lapho sort of saswapha yabo but into wayenza wamosha ilento yami ibase yami ibase ngathi mina kuye wayimosha kanjani ibase ma yazi ezinye izinto kuba amahlanje ukuthi uyikhulume kahle kahle manje umuntu bekuvele kuyo bekumuntu wami okay so ebeza la endlini bakasha la endlini uqala ukwenza into ezisnacks nje usebenzela ngasekhaya so ke so ima ke kuyilento yenu
nisazwana noma I don't think sisazwana ngathi sixabanisile nje lento lena ngoba manje ngifuna imali kakhulu into esixabanisile nje ngase ngiyambuza ukuthi lezi zinto zami oyithathile ukuthi uzoyikhokhela uzoyikhokha nini wathi ngicabanga ukuthi ngamupha ukuthi ngikupha kanjani ngoba ngase ngithola amabhaya amasofa ngithi ngawathengisela lobudo olungisa amasofa angithi bayawathatha bawakhande bona bayithengisela bathenga bawa-renew bawathengisisema bawathengisa yes and then isitofo sasithathwa umngani wami ethi uthathela intombazana yakhe ithenge umuzi so azange sazona la wasuthi yena okay ngane ngeza ngelori ngiyilanda into zami ngathi hayi ngizozilanda ngilungile wathi uzongitshela yena uma engapha since ke baba ukuthi uyangidonsa so lokho kumele ukuthi uyongitshela so ucommunicate naye njengabantu abazwanayo bekunjani khona manje sacommunicate sizulumele khona asisacommunicate nje at all the last communication ithi mangithi kuya ngithathela amanyathelo ke manje ngoba la usengiyabona ukuthi awuyimisela ukubhadala wathi yena hayi igame yena ukuya ngayo uyibhadela ngiyamchazela ngithi bheka imali oyikhokhile nemali ye-interest imali ye-interest seyiningi ngoba uhlala for months and years ungabhadali ungakhokhi lutho i-interest ayini bayifaka every month yiko lokunye ngaya kulaba abathi bakwazi ukusebenza i-interest work out i-interest ukuthi bangiwekele out ukuthi if umuntu bangakhokhanga izinto zenza 4,300 uma bayi-work out ne-interest yakhona from that time until March iba yimalini bangasebenzi banga-work out i-interest yayo yonke into kokopili okay asengiyakuthola angithi phela mawukhokha if iya-bounce lapha ya kwi-account yakho ayinamali khona i-interest engenayo shuthi a month to month nje bekune-interest kusho ukuthi yona le igame isebenzisana nale khadi ye-LCS so LCS i-interest yakhona nje iningi okay ukuze siqhubeke siye phambili sisheshe nalolu daba lethu sigoqe wena ma kahle uyimisela ukuthi thina njenge-team umgwazelo singenelele kuphi sikusize kuphi nakuphi ngisize ukuthi ngikhulumele naye ukuthi ene before ngikhohle khona nale i-jigsaw ngangithenye i-jigsaw egame ngithengile yona ngoba njengoba nginesitofu sokubaza ngase ngithenga le-jigsaw ukuthi ngizokwazi ukuthi makutholakale iy'nkuni sami ungasokhona ukuthi bangikhathele ngicela babonise isitofu sokubaza lesi umakhuluma ngaso isona lesi fireplace hayi so ngoba ngathenga i-jigsaw ke uma sengifika la endlini ngathola ukuthi bafake ama-razor ayi-1 ngathi ngizoba nenkinga mawaphela lama-razor bengingazi ukuthi bafaka elilodwa okungcono ukuthi uye esitolo ngoba ngisese i-receipt na yonke into uthole ukuthi lama-razor atholakala kanjani siyawathola khona lapha egame la abehamba ayi-1 ke wayithatha wayifaka emotweni wahamba wangabuyi the following day makabuya ngithi and then i-jigsaw wathi hayi uye wayogezisa imoto yantshontsha okusho ukuthi wena wahamba wayolandelela egame ukuthi i-jigsaw yabuyela noma ayibuyelanga yena ngithi wamnika nama-receipt wambuza ukuthi esebuya njengoba esebuya esethi the time yogezisa imoto alahleka wambuza ukuthi apha ama-receipt phela ama-receipt angaphakathi kweplastiki kusho ukuthi angithi ibhokisi eline-jigsaw liseplastikini yasegame nayo yonke into uthe ubaba uyisosha yabona lezi zinto esikhulumayo la nanomsebenzi ubaba wenzayo engazuthi ubaba ungazuthi ade ezokudla ma bengezile ngendlela yenze ngakhona vele into engizwisa ubuhlungu ukuthi manje ngingaphumuli emoyeni bezokudla lo muntu uthathela amanyathelo ukuthi
manje kusho ukuthi yena bezonqela nje nakini ngiyabona nje izinto othi uma uyibala mangithi ngiyahlanganisa ziningi kuningi ngiyabona futhi kuningi okunye angikakubali nehuva ihuva yami wayithatha wayisebenzisa wayishiya iyanethwa emvuleni yamosheka wathi uzoyithenga amathuma wami after le meeting leyo yaka le ethi bekumza wakhe nomntana omzali 2020 kwazi 22 end of 22 abangani bami bathi hayi man yazi lento isizonzakala beniphethene kahle ngalo muntu ithi sikhulume naye nathi njengakuthuni bayi bahlala naye phansi bakhuluma naye wathi kubo hayi angithi ngabe ngekho kule meeting bathi hayi mhlawumbe basenikhona uma khona kuzoba nomsindo ngcono kube yithi nje naye bawuthula abangani bami bahlala naye bakhuluma naye i-feedback ebanginika yona bathi uthi hayi yena uyakhokha every month yena akazi ukuthi mina ngibangisana ubona mina ukuthi mhlawumbe mina ngiphelile uthando. Okay, kodwa sesizoyigoqa lento kodwa let's say uyafika uyayithoba usefuna ukuthi mhlambe nibuyelane ubudlelwane benu ni mase niqhubeka kahle nempilo naye mase elungisa amaphutha akhe ngeke umamukela angiboni ukuthi ngingaphinde ngimamukele ngoba anye ngisathemba into ephumelelweni into yami leyo ngoba mhlawumbe I'm too trusting manje is either I trust or not. Ayima so uhlelo umgwazela sozama ukuthi sikusize ngawo wonke amandla ethu and futhi I'm sure ukuthi mhlambe after a month from now sizobe sesimtholile salungisa and futhi will make sure ukuthi siyayilandelela udaba lakhe and somfonela makuthi mhlambe asimthola ocingweni sozama ukuthola umuntu ohlala la ehlala khona sibeke umuntu ukuthi amgade mayifike ukuze sifike sizokhuluma naye face to face man to man mhlambe uzuyena uzo understand that masithi man to man ngoba kahle kahle kumele enze ubulungiswa into thina esilwa nayo ukuthi kube khona ubulungiswa ungahlali uhethela ngaphakathi ay sibongeke mamaZulu ukuthi usamukele ekhayeni lakhe leli siyabonga sale kahle